کردکی خلک عفرینه که 12 سالان ده زندان حکومت سوریه دا مابو هاتا آزاد کرن سربست هاتا بردان و وگریا مالا خواه گرتی کرد که خواه خلک عفرینه لیل تاخا رکن الدین لشامه دجیا ناوی احمد جوجویه پشتی 12 سالان ده زندان حکومت سوریه دا مابو گله که جی هاتو بو اشکنجه کرن ایرو سر سبیزو هاتا بردان و چو مالا خواه او جوان کسین یکم بو که جبر خو پیشاندانین لدجی حکومت سوریه لگل 7 کسین دن ین کرد سال 2011 لشامه هاتو بو گرتن و ده زندان داجی گلک ایش دیت بو احمد پشتی ساله که جگرتنه جبو زندان عدرا هاتو بو شاندن پشت را هاتو بو جزا کرن نها حکم خود تمام کرد و ایروجی چو مال هر 7 کسین که پیرا گرتی بون سال 2011 هاتو بونه گرتن بری نها هاتو بونه بردان افجی دیمنین احمد جوجونه دما که ودگر مال و تی پیشوازی کرن کردکی جعفرین جه گنده قیباره ناوی حمید عبدو حمسورو 37 سالی بو کروی روژان حمسورو او جه 8 سالی بو لباجار بونه آلمانیا ده چم راین دا دخنق حمید و کره خواه لبر چم راین بون در کتبونه گره دگریان کروی خود داویج آوه دما کو باف دبینه دنگ جو کروی نایه خلپیوی داویج ناوا چم راین لی دا آوه دا دخنقه و نکاره کره خواه رزگار بکه جبر که وی آوجانی نزانی بویه او دا ناوا آوه دا دمینه کره وی جی راد کن نخوشخانه یا وینوسبرگ لباجار بونه او جی دوه بشف ساعت 11 جان خواه جدست ده چارنویسا 16 کوچبران حتی نه ندیاره که ده ناوان دا کچین کردیانه دو کچین کردن رکسنا مافن مروان یا عفرین سوریه دبیجه روژا اینا در باسبویی بلمکه که 20 کوچبر تیدا بون جو ترکیه برای خواه ده یونانه لی بلماوان بنافت به پشت را ترمه چند کسان تیدیتن ده ناوان دا کچک کرده اون دبینن ناوی شیرین کالویه جو گنده کرزیله شیروایه لگنده وار عفرینه و ترم سوریه کی و افغانیه کی جیته دیتن حتی نها چارنویسا 16 کسان ندیاره دناوا کسین واندادا دو کچین کرد جیهنه او جیج عفرینه نه یک جوان ناوی جولاینا ندیم نجاره 18 سالیه جو گنده کیماره یا دنجی زینب صبری فارسه او جیج گنده معمله لناحیه راجویه بلماوان کوچبران لگراوا میکونوس لکفرکی دکفه دقلبه بنافت به جه پاریس عمران منصور که بخواه پاریزره لگل منه می بحثا روشا گرتین که دزندان سوری دانه بکن که عمران بخیر هاتی پشتی 12 سالان ام دبینن که گرتیه که جعفرینه تی بردان مالباتا وی دگوت خبر جی نایه بلکه احتمال دکرن که جیان خوش دستا به یان جوان دا بوبه حتی نها رقمک الجمع های چند کرد ده زندان سوریه دا گرتینه پشتی بویارین ده 2011 بله بخير هاتون تماشاوان هجا وكان رقمك فرمي نينا قرتيه كردير يا كرديه حتى قرتيه سوري جي دوسيا يعني دوسي قال لك فراها جمارة داوي بسبورة بنتاغون أمريكا خوستي 100,000 كس هاتنا ونداكرن بنجع ليه إذا تخاصم بس اشتاري كي بيجم ديوارة يا سيدي يعني ليه أم ناس ممكن بنجع أفكرن تشتكي جي كسا إجلتيره وقتهم بينجرتي أو كسي جرتي بمعنى بريك يا سايها هاتنجرتن خلق زانم بالكيدنة وشة يعني تهمت كرنا لي وقتهم بنشاف كرن أو كسي هاتن وندا كرن أم نزانم بكيل كيدنة أم نزانم بتشي مسيرة وان ساغن يا مرينة دبي وارد براسي يعني ملف إيه قرتنا إيه كسي هاتي بنشاف كرن جبري 10,014 يعني 10,014 سه بريار هاتنه دانين يك جوان
رقما دو يك نه يك جي بشتي دركت دو يك سنه و اي بيدا وي دركت دو اي بين شار ابنا بودنگا ويا ايغام تميل فيجن ملفي بشي كسيجه بن شعب كرم بوني يعني ابانا قش واري اي الملف السوري دي الريجيم السوري وكا ريجيم دخوازي في ملفي بك بوليتيك ودخوازي بك وكا يعني رنگا كي جبرا بدهف شيء ليه وقتا ام بنرن د واري اي مروفيد تشكن سيجد خوازي جوان دولتي اي انترناسيونالي جيش خوازن جي الملف وكا بري يعني كاركي مروفيتي بي يعني كاركي انساني دفي بري ملف بوليتيك جي دس بك افكس بين كرم بالكويدن باشا كاك عمران مثلا نها قال كس ونداينا بمرج كفنا بيوندي نزان چاره نویسان وان چیه او مالبات چاوا دکارن لگرتین خو بگرن يعني ميكانيزم كليجرين هيا اب ريجيم قال لك ملف كريه زحمت يعني دوي ناطق اب ريجيم براكتيكاوي هي حتى بكسين قرتي بنابي لبناني جبري بي صلاة وبرد حتى انا جبري بي صلاة ودهين زمان اي باب دبو يعني حافظ الاسد بو هين اب ملف نهاتي حل كرن وكاس ناصناك بابي قرتنج لبناني هاتني سوري كتنز لبناني سوري دهين ساغن يا مرينه حتى انا ملف لبنانيا يعني تيد دروتين جارنا جي هين تخبتن رژیم سوری دی ملف هانی که خواهد گل کی بکار بینش بودت شتا یک جه وقت ابتزاز که بک بانک سا که اف کسی هانی که هاتن قرتن 10,000 ازاد و 12 جده بنشعبونه کسلا بکیدنه عادي دوا فازل برا يعني امزان بي ريا كسي اهل فناس بك اللي كويدنيات فازم بدو بستينن درنجم ضباطه كسي او مرفي ضباطه سوريين دخازن برا بدو انا $1000 حتى بس شبوب بوش تغالي كناس بك انه وزارتي وان مريني يا صاغد بس اشتغل تي نوان ببين نا ناس بالكويدنه يعني رجيم سوري كربو وكا يعني وكا بوارك يقبرا بده هفجي الدريا بملفه ابي بنشافكنا بان كسان ترى خصني دولتي هنا مثلا لاوروبا يعني الدنيا امنستي هي امنستي انترناشونال كوريك خصنا كعفو يا ناف دولتيه يعني وتقاربوا خب بجين ويريك خستني جبوكو بكيماني برنجك جرنجان بتشن سوري بشوبين في دوسي نبس اب يعني انا ام هنك نازك نبس يعني بنابر هنا وكب بنابر شبكه سوريا الحريات شبكه سوريا هي للمعتقلين نابن هنا براستي تنجو تن بكرتاي وكب منظمات الانترناسيوناليه حتى اق ملفها اق دركت يعني تقريبا دركت بري بري محكي بوتا مقارن بيجن او بترجي بنابر بنت تدبون بيتي الامريكان جي والاوروبيا جي دعوه 100,000 كاس كرنا ايه بنشافنا ليه وكا جمارك اوفيسيال الجمل انا صد وسي وبنش حزار وصد وبنجي وسي كاس حطانا هاتنا بنشاف كرن ليه رجيما سوري تشلو ذكر وكا عفو يدقون عفو يعني وك مرسيمي ابي عفو دردكتن ذكر وكا جخور وكا رنجا كي ديمقراطيه جماهي بازي وان بردم حتى انا جد سبيكا جد حزار يزاد حتى انا كسي هاتن بردان دريا في مراسم عفويده شغل جماره بوچك بنا 7,305 ويك كان هاتن لهمبر صد وسي و5,205 سيكس اي نخيانه طبعا ازي تشكي بيجم اف جمار اوفيسياله ليه هسه بنشعبونه بتري مليون انسان بنشعبونه او انا ام نزانن مرينا ساغم دقصفيت شونه نخيانه جيانه في كسوار نزانن رجيما سوري 10,000 وبلكي نوزداد ابوجي قانون النوزاد رخصت مليارك ونيف جبان كسن عقارات وان داهف جيش صادران شخره بنابي انه ابانا نخيانه ضمن بازدر وجهده يعني هو قانون النوزاد ودرا كيكر قانون دهاجي حتى يعني دوي دما قدر كتجي هولندا بو يك جوان بو سركبو مجلس الامن ده اعتراض بسربي قانون يجي دهاجي بيتشما رجيم سوري يعني ملكيه خلكي صادرين ودفروش شخره بله ملفکی سرکی جی ده هندره دو بین چارده اگه و هین بجی بینه السروي بنجهيه وقتها رجيم عربي قش بشار الاسد فقراندن جامعه عربي قد نرينا واندا بقارب في ملفي بيشي حلبك بمعنى حلبك شي جيفان ناصبك افكس مرين يا ساغن جبت قد دلهنه يعني دل يقول لك شوتي يك جوان فرضا شبكه وني روداو
مراسله وفرهاد حتى انا نخياي بله ام راست نظام ساغمري يعني هون جيك جبان افتسي ضحيه بون براسي بكتيمه بيشر هاني كان بشر السوري شبيه بفان كسا بحزاره هن لي ريجيم دخوازه ديسازي بيجن وك براش خور بدهرجي ويكجي ابتزاز بكجي يعني بقارتين ابتزاز كيج دولي عربيه كسي منظمات حقوق الانسان جو اوروبياره امزان بي ملف فرضا مسيو اوستن صحفيه امريكيه اجده حزار يازاد النخياي امريكي خوش زان اللي جم سوريان لسوري باش دبن جمعي حتى بله انا gelekî spas parêzerê Kurd Emran Mensûr ji Parîs Fransa mîvan bûye